Do you want to buy a house? Then your worries are over. For sale. Mewasem Debbie Demao. Yes, it's for sale. It's a 5-bedroom gated houses with a beautiful view and serene. All for sale. A dining in our Tantra Hills estate. Into Wahibia Freying. They're very affordable. You can simply call us on 050-338-7037. Ebusuya asem kese Asamoah Football Association ewa Ghana era hoye pa. All because of say a former football player, a friend Hans Kofi Efrimu enimanimu ya. Ameno ka say Friday etwemu ya na ofrimu na ofrimu no ni wo no ekwan e fa so a ni wo ni bae ene echi nsem no ayare wo sempa because accident ene onya ye one ne best friend ene nya sa accident we na ebu nchirimu no rem kakra meso say subscribe my page you name adama no so say na me upload bia so na sabet maka afiyenko enseni mu ankasa ye ni abema Hans Kofi former Premier League striker a wo hwe na gudi a odia obo no homoden yi pa na we na ko wi mu say July aye besim ye akaje so few days na wetukwa akọ Germany akọtwa na agudie na odi no akọtwa so ewo Germany. Now, just some few days, na going to way abaso, and ni papa je ne kaki every in same say, oh man, in Chika, copum say, what the betu kwano. Ye nim dia papa ni hu ye nim dia wate, ye nim kom sa yashi papa no, ebia wa sonda ye un say, ebia ne ban na makwensha so ne bebu, anase bia akwenshinti, ebia ne untumi nko Germany, en ko bobo na opesanka okono. And na manitina pano eje ne kaki no every nisa. But je kaki ni free nisa no according to source ni say Hans Kofi ni papa praise ye pa but odobo man no or tiase man papa. Na Friday we na ne best friend eba ne ho best ra no. Sa ne best friend Saturday ye be or ya ne wedding. Into ne Friday no okosra footballer we wo fie. Okosra no we no na mo ye sade a e come di omo intebe ya omo mpe duane ndi na ne wife can say oh omo ntwen no nya duane ma omo no omo ndi no so no eduane de ye penitentem pa na Hans ije na danfo ne car etwi koye ekodidi na omo kodidi ye omo ban no no ano say kura car no na mabenya akwanhia na akwanhia ne sinesi fatie no car na titi sei na wo hwe de we o ma ye wo car ne mu na eya sefem a meet me fa video no mpo enchero we na manfo ebisa say eya mpa say owo krade a enkwa entumi enje ene se papa ne hu se enam akwanhia so na ne ba ne befi muti na oje kaki ne fi ne si na fi ba ne se na ne ba ne sakoya asoden esakotwi ka ebia papa ne hu ye but ne ba ne hu papa ne ye convince se ne ba no akwanhia ne be yi ne free at4 assassin so but ne ba ne de wenje ni se ka akwanhia betime yi ne free assassin so we are born bo se we are media. You understand? Yeah, and when I had Hans Kofi, some almost obako, obe two coin cry. Quite of us who we cry. Is the Abu body details about this is a brief thing. On your Quabesan of ye, Nyon ye wedding and the Saturday. I know Bessan of ye in Tincomodi and the ye Dianacra. Na Hans' wife, yes, or ye Dian, no see Debbie. Omuka could did Nedian no more ye beche. And Tiomo to car. No more de kwa didi wo oko we are that hono because I almost on bush meat ni almost some bush chop bar bi show kanti amanfo didi omufufo ni e kama pa nti omoko didi wo no ma dane omo ho aba ene ni akwanhia no nti omo didi awia omotwa omo ho omo ba ana sa issue ni se nti yeduane no omoko di owo sisi aso o say oye wedding nde owo na sisi aso owo esisi aso ye duane wo fie se wo beche oh Charlie we ben coming young kai bi anka me dey say omo pie ko baby ko no mo nsa ye nioma basabasa da bi they just went to eat car no use kura nya ne car Samuel enzima baka then on one car ne papa sizi be 2 weeks ago say I almost on bush meat ni almost some bush chop bar bi show kanti amanfo didi omo fufo ni e kama pa nti omo ko didi wo no ma dane omo ho aba enene akwanhia no so omo didi awia omotwa omo ho omo ba ana sa issue ni se nti yeduane no omo kodi owo sisi aso o say oye wedding nde owo na sisi aso owo esisi aso ye yeduane wo fie se wo beche oh Charlie we ben coming young kai bi anka me dey say
omo pie ko baby ko no mo nsa ye nyoma basabasa dabi they just went to eat car no use kura nya ne car Samuel enzima baka then on one car ne papa sizi be 2 weeks ago say man into car fanante because of the two kind no am say owo sisi ason o tini we ti e no ti nsem bebre na eyi a odwen wa on say papa ne di kan sisi on one kasa private car or the details o de yen komra awrade mo nyina ho ban na sene ansem si fatie no akokọ ye sunsun nsem fi say amafo bisa say e ban sen na papa ne hu say e ya kwenhia e na be nam so man ne ba na ewu ebusuyan be so do comment e be to abonti we ya abrawo sem a esi na e ya yi say Asamoah do kra pododo na nya ye na yeti ase e na ye mpre say ye benya ebusuyan ja comment ma ye ne hu a o so si faji sa asem na fe subscribe my page we let me adoma na so say na me ye upload bi atuna onsa ebetumi aka na fe ope edan ato ope dan atini animanim ya edan ebu e Watantra Hill 5 bedrooms flat ya bansoro residential area o hwe how e kwan sifatie any how ya ye dan ni mu a e fresh build a new building a obi antene mu da de ohia ne yese obetamo back keke na besia kwotena edan ni mu fa numbers ne go ase onu mu na onu mo enkasa macro. Do you want to buy a house? Then your worries are over. For sale. Mewasem Debbie Demao. Yes, it's for sale. It's a 5-bedroom gated houses with a beautiful view and serene. All for sale. A dining in our Tantra Hills estate. Into Wahibia Freying. They're very affordable. You can simply call us on 050 338 7037